Moje mišljenje u vezi ovog postupka i ove odluke koja je danas doneta jeste da su danas pogaženi svi pravni principi i postulati na kojima počiva savremeni pravni sistem. Osobama koji su uhapšeni onemogućeno je pravo da se brane, jer niko od njih nije saslušan, a danas im je i onemogućeno pravo na žalbu. S tim u vezi izvodi se jedan zaključak da su krivi samo zato što su proslavljali Vidovdan, jer prošle godine, ako se sećamo, bile su sporna obeležja. Ove godine sporno je to što su pevali. Međutim, uložit ćemo žalbu na odluku u odnosu na one ljude koji su sa Kosova, koji nisu platili kaznu, a ta odluka apelacionog suda bi se odnosila na sve koji su okrivljeni. Ukazao bih još jednom na brutalnost policije, jer su prilikom privođenja četvorica momaka proživjeli fizičku torturu, imaju povrede, jedan ima podliv na oku, drugi na leđima. Toliko, žalit ćemo se i nadam se da će ova odluka biti ukinuta.